Kêu tu mesa lo skincare channel la chu bai ka bu ka chu ka ming chu mesa nia tun chu ma chuanin skincare active ingredients lar tak pakhat hyaluronic acid chungchang soi ve thong ngo khongaina tople mi len sakdon nia ole tun chu ma kan soi tur hi hyaluronic acid ania chenchun hyaluronic ten tia hyaluronic acid hi ol sam mai ga tia chuanin e HS ram te ponte HT pechon lol sam le zol ni chungo a short form ania chuanin HT pon karon sai zo me karon sai zo mai HT pon karon sai zo mai thaya HA hi ana tho tak chu hyaluronic acid ania ma se acid mani se hey acid dangten active ingredients raw acid dangten na ain an lo na chu acid dangte chu in vun an exfoliate tlang puita tro I vunten ti rawa hyaluronic acid ve thung chuan kan vuna hnong alo la luta mo kan vun ta na chatur vun ti hydrate tur khan hnong alo la lut ve thung ani chutin exfoliate ve lo bok o hyaluronic acid hian in chuwang chuan a safe maya a changkain a tha bokani chuan a that le na chu amari na let sang khat zet tui hu thil hnong kha form the ani chu a that na ani chu I YouTube pa hian shorts a karon ti to nge in ka share kiang te skincare hyaluronic acid kha karon test toin ka share hyaluronic acid khat chang khan in lo share thiam the mai ka renga a link te po karon tanga chuanin a chunga hian chuanin a that le na chu hyaluronic acid hi actives dangten hian a man pol thei vekani man pol lo enge huat le man pol thei lo kha nei ve lawa actives dangten a man pol thei vek na lai a that le na ania chuanin a that le na chu vuna ti hnon ba ka khan kan skin barrier ti thatu ti chaktu nia chuan kan vuna lo hnong na chuan kan vun repairing te polo chaka mo repairing ti chaktu te kha aloni vele zel poka asiam thatna lama khan mo chuanin I anti aging an mangna se boka tin vun kwa enge pores ko zawa te an no phuitu ta nan man pakhata nia ti meang ati vun ko zaw ti te na chu ka ti mi ala ma se tiang zaw te tin scar sanga te pon yang mo khatiang khan avun ko zo no phuitu khan mang china tin enge mai ti plum tu mo mai ti no khat chatu mo kan vun no khat chatu pakhatani ve ni chu an poimo man changkai mai chu wang chuin hyaluronic acid hi kan sia chena poimo ka tia chuan a thana kan han sui ta chaga a that lo na lam ti la that lo na poni lo in film khol kan ngai na lam soi ve thungila brains sang siam da nei nang ta lo ni hyaluronic acid po hi chen kha chuan in lactic acid te glycolic acid te lo tel theya tin ascorbic acid mo vitamin C te po lo tel thei an lo tel thei ta ni hyaluronic acid chu man pol thei lo nei lo kan ti rol khan khanga tel kha chuanin a man pol thei lo chi kha lo om vele ta active ingredients man pol chi le man pol lo chi kha chu ka sei to chu ngai hian link ka ron danga in lo en don nia o chu wang chuanin khang te kha products in le donin a ingredients en chiang chinru en chena poimo lu tu ka angai nge bokani kha in chia chen ve ngai o ti chuanin hyaluronic acid kan man don a shia tur poimo mai chu moisturizer I mai thiang lo oily skin nga oily skin po nila moisturizer in mai thiang lo ani achan chu hnonga mamoa moisturizer kha amu masak thebe ni hial mai the ni kan boro ka lo non that lo phei chuan mo moisturizer kha hnong petu masabel le alak lu na masabel kha ani ve theilata chuwang chuan in moisturizer in mai thiang lawa chuan in hyaluronic acid te hianin hnong an mu that lo chuan vunan ti ro let ve the ni chuwang tak chuan moisturizer kha I man nge ngai ni chuan in vunan ti ro let kha chuan skin barrier in atwara vun chia rup na kha thleng the ni a hlom lu tu ka kha in ven ve ngai ni a a that lo na lam po ni lawin ana thodan kan chia chian lo chuan kha kan film khul ve angai na lai ni chuanin engti khuna nge ka manang ti te engti khuna nge man fu berang ti te kha chu active ingredients layer danin dot man danin dot kha soi to boka achunga hian link ka da lo endon nia chuan hyaluronic acid tu nang la ya hianin manafu viawa tu nang lai skin tu nang lai boro ka hianin mo kan skin care tel rm viaw ati chi viaw chan chu kan boro ka hnong cha hnonga pe chani chu mo hnong kha la lu cha chuan kan vun tan kha na lo thale zela kha tu nang lai boro ka hian man chi takani man don chuan tin engti khuna po man thei tho o kumtlon po na man thei tho ani chuan hyaluronic acid hi zing le zana a man kop theya du chuan zana cho po man theya zinga cho po man theya zing le zana po man kop thei ni chuan soi tong khanin a man danin do chu video in lo enanga tin a texture zelte po ni theyanga kha chu
kan soi tuang khanin link ka khanin lo ensel mai don nia products ka du ho tlem kan soi anga khiang te skincare hyaluronic acid hi acha ka tia ka du maya a review po ka da to ta hian achunga hian link ka danga in lo en don nia chuan e discount code te po kan hian hoi hian link ka ron da zelanga chuan L'Oreal hyaluronic acid hi cha ka ti bok a light box hi chuan hi manan nuama tin a hydrating cha The Ordinary hyaluronic acid hi cha ka ti ya chuan Via Naturals ho hyaluronic acid po hi cha ka ti ya kha po kha link hei po hi discount code kan hian hoi link ka ron dang chuan Ardredim hyaluronic acid serum hi cha ka ti bok ceramide chom tel zui leng hala hemi combination hi chadu to gamo hei ka du boka hei po discount code kan hian hoi link ka ron danga adu chuan lo apply don nia ole tun chu ma chuan khati zong kha soi thei tong ni se kan soi kim lo via wanga ngai thak dan milo thiam sakula ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sak zel turin ka som chewa anno a hian in affiliate codes le links ka karon dalia products in le tlom thena tur kha chuan in video le pe ka kain mile cheu don nia